ngo no mu rusengero waje muri nkoye ngo mu mufuka gwawe harimo iki? Haleluya. Hari ibyagutahiriye utahaye karibu, hari ibyaje iwawe utaje kwakira. Ariko reka nkubwire uyu munsi, bitarapfa ngo bizike, ntabwo uzapfa. Ugomba kubishingura kandi n'ababikoherereje bakabireba. Imana ibahereze umugisha rero. Nta kibazo niba bibaye ngombwa, ubundi nababwiye ngo ndi umunyamakuru, ngomba kubanza nabaza kugira ngo bitaza kugenda nabi. Kandi ubundi mumpaye iminota ingahe? Zibaye saa 10 n'iminota 10. Mwizera cyari saa 9 n'icumi. Ntabwo mbizi ibyo ndi kubara. Ibyo ndi kubara ni iby'iwacu, hari kurenga mu minota 14. Ubwo rero ndibuze gukoresha iminota mike yananje kugira ngo tuze gufata igihe. Turabakiriye rero. Imana ibahereze umugisha, kuko nababwiye nitwa Emmanuel Ndayisaba kandi wacu ni hano hepfo, ariko Imana ikomeze kubana natwe. Haleluya. Hari mushiki wacu wigishije aravuga ngo hari ibyaje utabihaye karibu. Haleluya. Nibutse neza hari iminsi twize ijambo ku online, mbigisha ijambo ndi kubabwira ku mudiyakoni. Mushumba uracabyibuka? Nabigishije ku mudiyakoni, kanongere mbyibutsa abataragize amahirwe yo kubyumva. Namwe mufite isimu nk'iya mama, mwihangane mbibabwirira hanaje. Haleluya. Rero ngo umudiyakoni yararaho, ariko arwanya umushumba. Ariko yamurwanyaga biciye mu bantu bari inyuma. Nuko mu gihe cyo gusenga nk'iki, mudiyakoni barasenga, kuko uyu n'uyu uwari uyoboye na wa mudiyakoni bombi bari babahaye ibyangombwa nangwa ishiringi nangwa ifaranga ibyo ari byo byose kugira ngo baze kugwisha uriya mushumba. Haleluya. Hari ibyinjiye utarabihaye karibu. Haleluya. Ariko hari n'ibyo wagizemo uruhari. Muri korari barakubwiye ngo wihangane usenge bagusengera ushaka umugabo, ugeze aho uterekana itoraguriro, none amabinga bari kuyamena. None sibyo ntari wowe wabyizaniye? Haleluya. Rero ageze aho bari gusenga nkangaha, umukobwa ari umudiyakoni arizunguriza, ubwo icyo yari afite mu mufuka aravuga ati nta kindi ngomba gukora, ngomba kugwisha umushumba, iri torera karivamo, amashiringi bampaye nkayakorera agasohoka. Haleluya. Ko maze ngo umwami ngagiraho ibirori, umukobwa wa Herodiya ngarabyina nganejeje umwami. Umwami aramubaza ngo mbese nguhe iki? Urukumva ukeneye iki? Haleluya. Hari abantu bari gusaba icyo gihanga, wowe ukireba ngaho kidafite akamaro, ariko hari abari kuguhekenyera amenyo. Akandi kantu, nuzabona umuturanyi akize, narakababwiye no ku online, nuzabona umuturanyi akize uzamusengera guma akize. Nakena azatekereza icyo gihanga cyawe isente zirimo, musengera guma akize. Haleluya. Ngo nuko barasenga, bamaje gusenga ngo wawundi ngabizinguriza bya bindi nyine byanyu. Nje ntago mbishoboraga, ariko mvuga ijambo. Buri muntu afite impano ye, ariko nabyubaha iyo uhagaze nka gutya. Kandi ikindi nanga kuvuga ibintu udashoboye gukora. Ngo mwewe ngo kuzane muje murara gusoma, wewe utabishoboye. Wowe ngo nje ndi umwigisha ngo mukurikize ibyo mvuga, ariko mwe gukurikiza wowe kutabishoboye. Nawe bikore tukurebereho. Ngo nuko kubera uriya mudikoni bari bamuguze, ngo yari afite ipagiti ya sigara. Iki? Itabi nyine. Arizinguriza. Ngo ko yageze ku mushumba, ayikubitamo umushumba yahumirije ari gusenga. Ngo nuko wawundi uriya bafitanye gahunda, araza aravuga ngo mushumba, ngo muceceke ngo Imana iravuze, atandika kuvuga nyine. Ejo bundi nari ndi kwigisha no ku mukobwa aravuga ngo bamwe ngo utandikaga kumva ngo bavuze ngo panado, ngo abandi ngo painkiller nyine za ndimi, ariko dusetsa. Haleluya. Rero yatandika kuvuga ngo painkiller na panado, akubita ipagiti y'itabi mu mufuka w'umushumba. Nuko wawundi uriya amaze kubireba ko bari bafitanye gahunda, araza aravuga ngo muhore, atanditse kuvuga Imana, ngo ni muhore umukozi w'Imana, ngo Imana iramanutse.
ngo mushumba ngo Imana irambwiye ngo icambere ngo wihana abagore babane ngo haleluya, ngo Imana irabimbwiye ngo icya kabiri ngo irambwiye ngo ugiye gupfa ngo kuko wakumije kuyibuzabuza ngo kandi ukunze no kunywa itabi. Ngikimenyetso ngo Imana irambwiye ngo no mu rusengero waje muri nkoye ngo mu mufuka gwawe harimo iki? Haleluya. Hari ibyagutahiriye utahaye karibu, hari ibyaje iwawe utaje kwakira. Ariko reka nkubwire uyu munsi, bitarapfa ngo bizike, ntabwo uzapfa. Ugomba kubishingura kandi n'ababikoherereje bakabireba. Ngo maze marayika w'Uwiteka aramanuka ngabwira Mariya na Yosefu ngo garuraho umwana agomba kuba, kuko wamuhigaga amaze gukora iki? Twarababebeje turabinginga ngo nubwo ari umurozi ni umuturanyi, nubwo ari umubeshi ni umuturanyi, reka tumwihorere abanza akizwe. Ibyo ntabwo bikiriyo, apfe natwe dutambuke. Herode agomba gupfa. Adapfuye abana baguteganya. Ariko ugize ngo ubundi wowe abo bana wabyaye bameze gutyo, ugize ngo niko Imana yari ifite gahunda. Hari ibyinjiye iwawe abana bahinduka ibirara. Hari ibyinjiye iwawe ubasingo mara nangwa fara, ubu umubyeyi udafite uwo kumufasha, umugore ureberera urugo. Namwe wanyu biriyo. Twe iwacu abagabo nukwirirwa bari kwinywera umusururu, ku mugoroba bakagera mu rugo asanga watetse ibijumba agukubita bimena akaryama. Abo nibo bagabo twejeje. Rero umugore wamutuye sinzi niba ari hano, waragize amahirwe ukabona nk'uyu musazi, urashima Imana. Aho basazi ni bake ntabwo basanzwe. Imana iguhaye amahirwe ukabona nk'uyu musazi uri kwirirwa aravuga Yesu. Haleluya. Yego n'abarokore hari ingeso mugira, ariko kandi ingeso z'abarokore umurokore we ni mubi. Haleluya. Impande zombi nzifatamo. Ubundi nje ndi umuyobozi, nubwo ntiyanzuye cyane ndi umuyobozi muri make. Abini wacu baranzi, mfite ubuyobozi bukuru aho hirya ku district. Sinzi uko mubyita nk'ibyo nyine, ariko ndi umuyobozi kandi nkaguco, ariko ndashima Imana. Yesu ashimwe. Rero iyo watoraguye utarahawe, ibyo watoraguye nta byabuza kuguteganya. Kandi baratubwiraga ngata abandi bataye ngo ujuririnda kuyitoragura. None uri kubona mutu yambaye isuti ukavuga ngo nkuriya mugabo ari uwa. Nuko Herode yabanza gupfa nawe ugasinzira. Ngo nuko bamaze kumuhanurira, ntabwo nkunze kwibagirwa cyane. Ngo baramubwira ngo ufite n'itayi mu mufuka, yakura wa wundi wo hirya ngo weho nk'umukozi w'Imana ngo vayire mu mufuka gwa mushumba ngo harimo ipagiti y'itabi. Yagiye kugeramo itaba rikoramo. Haleluya. Reka nkubwire, ukubona wahamagaje amateraniro hakaza abagore 90 hakaza umugabo umwe. Uramenye ngo intambara ibazo asigara n'umwe. 90 ntabihanganiraga ibibazo. Byo banywa inzoga, ibintu bikomeye, abana babirara ku bwa wa mudikoni mubi. Reka nkubwire ngo haro wicaranye nawe, reka nkwibwire ngo ntabwo ariko yaje kurokoka, ahubwo yaje kureba ibyo yakuroze niba birakwica. Kundaga kubabwira ijambo rikomeye. Yesu niwe ufite ibitaro bidafite morgue. Haleluya. Reka nkubwire uwo wicaranye nawe ashobora kuba amaze iminsi mu kabapfu, wowe ukagira ngo ni umurokore. Mbese iyo myitwarire agendamo ubona ari iy'abarokore? Mbese ayo magambo avuga ubona ari ay'abarokore? Amaze iminsi mu gasenge k'iki? None mugize ubwoba. Ubu mazima koko uko witwaraga ubonaga uri umurokore. Reka nubwo abandi babikwakura wowe ubona uri we. Haleluya. Umushumba aragenda, amaze kugenda aja mu rugo, arabona abana bava mu ishuri, umugore aragenda, urugo rurasenyuka, itorero risigara aho ngaho, rijamo babandi bari baguza abadiyakoni, bamaze kuryinjiramo barayobora. Umushumba arabona, amaze kubona wa mudiyakoni agira ikibazo, ararwara hashize imyaka 8. Haleluya. Ntabwo bizaza vuba kuko biremereye. Ibyawe nibyo mvuga.
haleluya. Ntabwo bizaza vuba kuko biremereye. Inka yabajije imbwa yabajije inka ngo ariko wowe mazima kumara umwaka utwite, njewe mu meza nembaga nashize hari 8, weho mu mwaka umwe ushize hariya kimwe, mazima koko wowe uri kubona urugushitsa? Ingira yibwira ngo nukuri ushiragaho 4 nanje ngashiraho kimwe, ariko nyereka aho abawe bari nanje ngwereka aho abanje bari. Haleluya. Ntabwo akumugasobanukiwe. Apana guta imfura nk'izo nyamaswa nyine. Mubane n'abana banyu. Ndabiza abagabo baguhinduka, umugabo agahinduka. Kandi reka mabwire abubatse amago ni mwewe. Nji imanza umurimo wanje nirwa mu manza z'abagore n'abagabo. Urubonye imanza nirirwamo nta nubwo wamenya ngo iyi myaka ndayifite. Nirwa mu manza z'abagore n'abagabo, abagore bari kubona. Ariko iriya hepfo ho muzehe yabashize hejuru, ubu ngubu basigaye barakenyerera impare mu mutima. Nawe uri umugabo utazi gukubita ntawe abashobora. Haleluya. Yesu ashimwe. Umushumba ko yamaze kumva ngo uriya muntu yarwaye wa mudikoni wamushize mu mufuka ibintu, ariko ntabwo yarabizu ibuka neza ko yarahumirije. Nuko abasenzi bagiye kumusengera baramubwira ngo wasenye urugo rw'umushumba, usenye itorero ry'Imana, ngo kandi ibyo bintu utarihana ngo ntabwo uzakira. Nyuma y'imyaka ingahe? 8. Barasenga ngo kandi ngo umugabo wari witwa guca ngo uracamwibuka. Ubwo wa mushumba byaramucanze aja mu caro nkiriya gushaka umusinzi uri kubumba amatafari. Aramubwira ati kweri ibintu uko byancanze nyereka uko babumba amatafari. Umushumba yinga kubumba amatafari. Umusinzi aramubwira ati ariko ubundi byo wabajagamo nibiki? Bira bintu ntabwo bikoraga. Wehe inywere byeri ati ntonda yinywa ariko nyigisha umurimo. Umushumba arihangana abumba amatafari, ibyambara arabigurisha kugira ngo aje arabona izo kurya nizo kwifashisha. Ariko igihe kigeze ngo baramuhamagaza. Bamaze kumuhamagaza ngo hari umuntu ugomba kurambikaho ibiganza kugira ngo Imana imuhe amahirwe yakangahe. Haleluya. Ibyo wakoze ntabwo ari nje bazabihanira. Ibyo wakoze nta nubwo bikererewe, wabyifurije abandi ariko nawe byakira uyu munsi. Haleluya. Ariko ubundi iyo mijinya barakore muyikuraye. Ugasanga mu kanisa ubwo na hano ushobora gusanga hari abarozi se. Cohani ku kuboko ndebe. Hani ku kuboko kugira ngo reka nkwibwirire rata uwanze kuguhanika. Niba uzi ngo nyoko n'umurozi, ukabuzi ngo mwene wanyu n'umurozi, ubizi neza nyuma y'amezi 3 utari wamubwira ngo abireke, nta wundi munyamahanga uzabirya keretse uwaturutse mu nda yawe. None si byo mugaburira abandi mwe mutarya ubundi nibiki? Nakundaga kubwira abantu tubaye utari gucuruza uburozi ugomba kuryaho. Haleluya. Kera baratubwiraga ngo abarozi baba muri Kongo, ngo baba muri hehe, ariko n'abagande nabo bambe n'abanyarwanda bakavuga ngo mu Bugande ngo habaye abarozi, abanyayuganda ngo abanyarwanda habaye abarozi. Aho batari ni he? Naho ko muhari. Haleluya. Ariko Imana reka nkubwire irishura. Nakuriye mu muryango nagenda nyura kambivuge buhoro. Nakuriye mu muryango uciye bugufi. Nagiye Bishop niwe ndi gusetsa nawe nazanye nabo. Ndi kunyura ku nzu muno. Kavuga nti deba yanzu imeze ngiyi wacu we. Inzu nyine kandi ugasanga harimo n'amashanyarazi Imana ishimwe. Ugasanga inzu iwacu uko hameze warangizaga kurya ukarenzaho switi kugira ngo ibyo kurya bitagaruka kubera kurebeka nabi. Mwahakenze se aho hantu kanyura ku nzu ukabona inzu nyine ukavuga uti Imana mubo gutabara naba barimo. Akaryama amaguru gakaba gahinguka hanze. None se barimo ni benshi. Rero iyo tuje hano imbere y'Imana twese tubagatungana. Waraye muri simendi no waraye mu byono ng'ibyamutuyi twese turasa. Kandi cyo nshimira Imana iyo imaze kuguhisha iringi ukamara kuzifata iraza ikabihindura ikavuga ngo weho ngo haya ishiringi nyinshi, ariko ni wibesha ukanywa kusukari barakujana murago nangwa harya ni hehe handi bajanaga barwayi no. Iyo ngiyo barakujana iyo ngiyo nunywa kuri sukari, ahubwo uje urayigurira abakozi kugira ngo mbaringanyize umenye ko nkomeye.
ikakubwira ngo niwibashe ukarya ku nyama barakujana uri gusepfura ariko uje urayigurira abakozi. Yesu ashimwe. Nuko umushumba aragenda asengera wa muntu aramubwira ati Imana igukize, ati mushumba nsengera, ati kandi cyatumye uva mu rusengero ninje. Mushumba aravuga ngo niki? Ni weho wandaje ibingibi. Haza amaka umubiri. Ibaze mutu kuko umeze buri munsi hari gihe ufataga kaba wagura sukari, kaba wagura umunyu, mbe ubikuye mu mufuka wawe, ariko kugera ku rwego rwo kuja kubumba amatafari ndetse n'umusinzi akaba ari kukunegura ari kukuvugaho, ibyo si bibabaje? Aramusengera, amaze kumusengera aravuga ati atari uyu murimo wa data ndimo, atari ibi bintu nishizemo, mba ngukubise ayo mabinga nkamanza nayamena. Wansenyeye urugo, umugore yaragiye, abana baratakaye bari mu kabari, abakobwa ntiwareba, ibintu byarashobye, burya ni wowe. Nuko aramusengera, jewe naje ndi kubibabwira, je nta bushumba nshaka. Kuba umushumba nukuja kumusaraba, mwe mugumeho nje ndaguma ndabaririmbira aho bishobotse, ni mu mpamagara nzaza kuvuga ubutumwa, ariko njewe nta musaraba nshaka. Naje ndi kubibabwira abantu nazanye nabo, ntinjewe umuri muhamagaro wanje no kuvuga ubutumwa, ntari kubushumba, ariko umugore umwe aba yakujengereje, ibaze nk'aba bagore bose kubayobora. Haleluya. Ariko n'abagabo hari abazengereza abagore. Rero umushumba aramusengera, arangije kumusengera ibintu birashira, umugabo arakira, bongera kuja kubaka urusengero imbere ya rwa rundi rurasenyuka, baja muri rwa rundi rusha, kuko hajemo amazima. Wa mugabo wasenye kanisa atandika kuvuga ngo ninje wamukoreye ibi, itabi ninje warishize mu mufuka. Reka nkubwire aho wasebeye, kandi abagiye bavuga ngo byagucanze bazongera bavuge ngo byashobotse. Abakubwiye ngo birarangiye uje ubabwira ngo biratangiye, kuko iyo birangiye birangirira mu maboko yabo, byatangira bigatangira mu maboko y'Imana. Haleluya. Subwo none kutumbitsa amabinga navuga ngo rero ndi wikirize ubumaze iki? Nababwenge ntabwo ndi kwiyamamaza ngo nshaka ngo muzaze mu kanisa yanje muzarorere. Haleluya. Hari umushumba umwe ngo yagiye kuba pasiteri bibicupuri, dore baragwiriye. Nene ndakuvuga ngo muragwiriye wagira ngo bari hano. Dore baragwiriye. Ageze ku pasiteri w'icupura amubwira ati ariko reka ngo hakadagara nuko abantu baje baraza. Ngo mva ngo Yesu nta bantu yantumye. Haleluya. Ngo yanga abantu nibaza baraguha amaturo y'iki? Njewe Yesu ntabwo yantumye abantu. Niba ashaka ngo mbayobore azabohereze, niba atabishaka zirorerere. Si ubundi uyu murimo no wanje, ubu turi kuvunika gucuze ngo no wacu mbe. Yesu ashimwe. Ariko urugusanga ngikanisa ngo yitwa ngo ndayisaba Emmanuel Ministries. Shano riraguye. None baye ministeri yawe ubwo Yesu avuyeho. Izo kaneza ndazitinya no kuvuga akavuga n'izina ry'igice, niba ari hano baheze mu rukoro nagafashe. Hano si mu rukoro, anyine ukavuga ngo rukoro ugashiraho DPR nawe ugashiraho Pentecostal ugashiraho ibyumvikana, ariko ubwibaye yawe uzaguteganya uzamusohora, kuko ni weho wari umukeneye gusa, Yesu ntabwo yari amukeneye. Minota irashize mana we, munyihanganire ko narangiza muri iyi minota bampaye, kandi Imana ikomeze kubahereza umugisha. Tugiye gusoma mu gitabo ca Judges, Abami, yes, Abami ibice 5:20. Uwahageza nsomere ba kabiri. Makumyabiri baravuga ngo Gehazi abeshya arabemba. Ego. Ariko Gehazi umugaragu wa Elisa Imana aribwira ati yego, ko databuja yagiriye Namani uwo w'Umusamariya ubuntu ntiyakire ituro yamutuye. Yego. Ndahiye Uwiteka Imana nzima, ndiruka mufate ngira icyo mwiyakira. Yego. Nuko Gehazi akurikira Namani abonye umukurikiye yiruka ava ku igare rye. Yego. Aramusanga
aramusanganira aramubaza ati nawe ati ni amahoro. Yego. Databuja arantumye ngo aka kanya haje abahungu babiri b'abana yego baturutse mu gihugu cy'imisozi ya Efurayimu ngo arakwinginze ubamuhere italanto y'ifeza n'imyambaro yo gukuranwa 2. Yego. Nuko Namani aramubwira ati emera ujyane italanto 2. Niko kumuhata amuhambirira italanto n'ifeza 2 isaho 2 hamwe n'imyambaro yo gukuranwa 2. Abikorera abagaragu be 2 barabyikorera bajya imbere ya Gehazi. Babigejeje ku musozi w'iwabo arabibaka abishyira mu nzu arabasezerera baragenda. Burekeye aho ngaho. Yesu ashimwe. Tugire muri Yohana ibice 5, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 5. Nuko ndangize bampaye iminota 5 none ngejeje 10 kandi ntawabwo ndi umunyamakuru kwiri, ntabwo waje gusoma amakuru ya saa 7 ngo uje yo saa 8. Murambabarira ariko 6 yego 6 aravuga ngo Yesu amubonye yego amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye. Aramubaza ati urashaka gukira? Ndekera aho ngaho, Imana iguhereza umugisha. Rero Gehazi yarabeshe kugira ngo aramuke. Hari n'abavuga butumwa ugasanga bari kwititiza nta nakantu. Umuntu ari mu mwotsi ariko besha ngo ni umwuka. Haleluya. Ariko ubundi wowe utitira iwanyu ntawasaba y'amazi uri muzima. Rero niba ushaka gukira banza ukizwe. Utarakizwa ntiwakira. Gehazi yagize ngo ashaka ubukoryo yakoresha yaze kwishakira ibyo kurya, ariko reka nkubwire ibyo kurya wahawe n'ababyeyi, ibyo kurya wishakiye ukoresheje ubwenge bwawe birashira ukongera ugasonza. Ariko iyo ugaburiwe na Kristo tuvuga muzima arakugaburira ibintu bikagenda neza. Yesu ashimwe. Abantu barambazaga ngo umeze ute, kababwira ndurebe inyuma ameze neza. Nese ntabwo meze neza. None se ubu nkubwiye ngo nta sene mfite wabyemera? Ntiwabyemera kuko nza nazo. Nkubwiye ngo naburaye hari ubwo wabyemera? Haleluya. Njewe inzu nakuriyemo nayibabwiye imeze nka ya yindi niyo nakuriyemo, nkurira mu muryango. Iyi iraboneye, iyi ni Karina. Iyi ni Karina mutayivugaho. Yesu ashimwe. Rero umukecuru nje naje ndi kubibabwira, ni mukecuru twabonaga sukari yacu iyo mu kiro. Mukecuru yarwaraga imanika. Na nubu arahari ninje bucura kandi muze afite imyaka 93. Mukecuru ari muri za 80. Bose barahari baracandeba kandi ni njewe muntu urokotse mu muryango, kandi ni njewe muntu wize mu muryango. Urukumva bitankomereye ubu bose bampanze amaso. Haleluya. Rero mukecuru yangiriraga icizera akambwira tubwari weho wanyuma mwana wanje wihangana usome. Ariko nari mfite abaturanyi babi bashobora kuba bameze nk'abawe. Hari ibitongore byandika abana mu mashuri byitwa compassion, sinzi uko mubyita, bagatangirira abana bakiga. Banyanditse ubwa mbere wari uri ku kanisa yo hasi baranyandika, bageze hejuru ku parishi baransangura kuko wandikaga n'uwasanguraga bari abavandimwe kandi duturanye bose. Ubwa kabiri barongera baranyandika, ngezeyo baransangura bakaguma barashiramo abana babo bagashiramo abuzukuru ibageze imirundo 4. Reka nkubwire muri iyo mirundo 4 mu bana bo banditse umuntu ukomeye uri muri abo no washobora kugura waragiye 500. Reka nkubwire warwanya urwanira aho wabyaye, ariko ubwo ni umuriro wabasukagaho agasembayo. Mwabarozi mwe, reka mbabwire mwabarozi mwe kandi muri hano. Waraje ufata uburozi ubuhereza umukobwa w'umuturanyi, baramuhamba baramwibagirwa, kandi wabyaye umuhungu none utanditse kumubaza ngo mbese kutashatse imyaka 40 umaze iki? Ngo nta bagabo 2 mu nzu, ngo mvira mu rugo. Asohoze ndeko wamupfakaje. Haleluya.
ubyaye umukobwa wishe umuhungu w'umuturanyi baramuzitse, umukobwa agejeje 50, nk'iyo uyu mukecuru, ubu ni umukecuru nakumenye, ntawanyibeshaho ngo uvuge ngo uracari inkumi kubera urambyaye, afite amaze kugeza imyaka 50, nk'iyo uyu mukobwa none uri kumubwira ngo nta bagore babiri mu nzu, aje ko ari wowe wamupfakaje. Bana nawe ibyo wabibye nibyo uzakora iki? Uyu munsi tugomba kwihambura ku miryango yacu mibi. Hari ibyo bakoze tutagizemo uruhari none byatubereye ingaruka, hari ibyo bakoze tutabizi none byatugarutse. Icyo nangira amasaha bwiruka vuba. Imana ibahereza umugisha, mbwiriza kumara amasaha 2, kandi nababwiye ko ndi umunyamakuru, kandi abanyamakuru ntibaruha kuvuga. Rero ubwo nashumuruye ngo nenda kuvuga, ntabwo mwankira, kandi ciza nta muntu nabona ndi kubwiriza ngasinzire, kiretse nyine urimo sitani zirindwi. Ubu wasinzira ute? Habaga n'igihe abacuranzi, njewe narabatayiminze, nta mucuranzi amusore nabi wacu se bo ndi kuvuga, nta mucuranzi ukizwaga, nabi wacu ntari weho. Amina. Nta mucuranzi ukizwaga, iyo bageze ku jambo arasohoka akaja gutembera akaja kugura soda. Ibyo murabibonaga? None njewe kugira ngo mbashobore, iyo ngiye kubwiriza shiraho akaririmbo, nabona baye Board nangwa agize yenda kugenda nkongera ngashiraho akandi, kugira ngo ngume muhambiririye mu system tugume hamwe. Imana y'amahoro ikomeze kubahereza umugisha, kandi turabakunda, tuzagaruka aho mudukeneye turahari. Ntabwo dufite menshi, ariko ntabwo twabura n'umwe twafasha. Ari Imana ikomeze kubana namwe, ikomeze kubita. Imana turagushimye, tugushimye kubwira ijambo, uhabwe icubahiro n'ukuri. Gehazi yarabesha arabemba ngo Yesu amubonye aramubaza ngo mbese urashaka gukira? Ijambo ruratubwiye ngo ushaka gukira nakizwe, ngo kandi hari byinjiye iwacu biyo tutagizemo uruhari, byatubuje tudashaka, byatumye tutabyara. Ibyo twitandukanyije nabyo turavuze ngo nibiturekure, turavuze ngo nibiturekure. Reka tugenda amahoro masa, reka ubane natwe. Ibyatumye tudashaka amafaranga ngo dushakishe turonke, ibyo tutandukanye nabyo, ibyo mu miryango y'abatakijijwe, ibyo dutandukanye nabyo, duhereza amahirwe ya kabiri. Mahirwe yahaye Mukamanoa nuko amahirwe yahaye Samusoni, ukamugirira neza, ukongera ukamugarukaho, natwe utugarukeho. Nubwo turi abanyabyaha, wongera utugirira imbabazi. Zina ryo rikomeze guhabwa icubahiro. Turagushimye kubw'iyi minota, komeze kubana natwe, komeze kuturinda, ni mu izina rya Yesu. Ayo